罗西亚莫斯科落大雪，这一天的雪会当超过35公分。另外，萨哈共和国这5天就降到零下58度，规个城市拢变做一个冷冻库。罗西亚萨哈共和国伫西伯利亚东北边，初5低温有甲摄氏零下58度，比前一天搁较低。规个城市气候一烟搁一烟的雪甲雾打掉咧。 街路两边边的积雪是足真高，过路人穿袖仔包甲密密，才讲两句仔话尔，喙手就随结霜。Мне на самом деле по ощущениям не очень холодно, потому что я хорошо подготовился и купил хорошую одежду правильную. Вот. Если бы я не готовился, приехал как обычный турист, там, в чем хожу в Астрахани, допустим, здесь бы я тут же замерз, там буквально за 10 минут, наверное. 来遮体验极度低温的游客。 虽然阮趁手机伫咧超低温的环境之下无法度正常运作，不过也是真欢喜会当体验零下50度的滋味。伫即款的气温之下，市仔的鱼贩卖的鱼仔全部拢冻甲电酷酷，袂输是天然的冰毒。即几年受到地球暖化的影响，萨哈较少出现零下50度的低温，冷冻站嘛真罕见出现变阳气的现象。一个到12月天，萨哈阁测到零下50度的气温。 初4暗熊降5度，比首府搁较北边的奥伊比亚空，初5测到零下58度。气象预报讲，受到湿度甲透风的影响，室外体感的温度甚至有甲零下63度。公司新闻张淑芬编译。